Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksaw point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Kinongilam kakasi Students Union. Hakash Pautrik Nailar aja upon Rio, Kilahir Jakshnong Maukarwat, Southwest Kasils District, Ban Penshai Patba, Ikisantali Kimat Jingdawa, Belabu Ahmad Kasorkar Jela. Hakajingalang belalong hayong Maukarwat, Kinongilam Kasang Gibakantop, Uastan Secretary, Kaki SU CEC, Usamla Penshai Borlang Rani, Uastan Organizing Secretary, Usamla Sandi Suatun, Upresiden Kaki SU Southwest Kasils District Unit, Usamla Forward Men Nongrem. Bat kiwe, kila ajing pensyai halor, kisantali kimat jingdawa, jong kaseng. Kisantali kimat kibakaseng kala pensyai sikipat ba kilong, man pendam no ia ka public hearing, jong kasri Cement Limited, kabalalong hakalay pui terik na itong aja upon Rio. Man suspend yu Deputy Commissioner, but yu Superintendent of Police ka Asian Hills, yaki officer ka Meghalaya State Pollution Control Board. Kinangilam kaseng kila dawaru yak sarkar ban penurlong no yak Meghalaya Resident Safety and Security Act arja kan Rio. Ban penurlong yak jing penbet thamai yak Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act arajar arpau. Ban penbet yak rukom thongkam hani grems katkum kikular. Ban wanra ik rukom thongkam kabakhut bat kabashai bat kontop yak jing penduk no yak personal interview. Ban pentamai kijing trekam haka Meghalaya Public Services Commission bat haki District Selection Committee ban thau yak standard operating procedure na ka benta ki recruitment board kawi pat kamat ka bakaseng kala dawa kalong ban pendam no yak jing thmu yong sarkar India ban khalong uranium na Southwest Kasils District. Syakio kihat kadau kalam ba kandai nampa ke interest jong ke kesu hare kadai na kanta ke interest jong kami bekerja tere kadai na kanta ke jimentoy jong ki samawat kam wajam kadai ru na kanta ke jingtu barwara ikzakian ki bakhan ki barlong ke jing song suk ke jing song shan ya kami bekerja tere berkoi ya selalu mentam Naunaya nakaran berkong sarasan pang ibara ya sam teliki ke kimat kiba balai kun kasang kadang hagani kanok pai jom kani kasi ya sau mene ba kawai kamat ba makalang jo kasang ke ko abang keren ba kata kalong ba dai pam penduk pendam ya kata kapungni hereng lane kata kaji perso pa ya kabala le da udisi Belane da ka Meghalaya State Pollution Control Board, belane da ki wei ki board sarkar, hamtai ha is Ganja Hills District. Kaya kadau ka ba kum kasan, ka persya anane kadawai ka ba kum kita ki ike. Kadau ka menengkong kolong, namar ba yakini ki public hearing. Kaya ka balaja po is Ganja Hills District, la shule tangban pernah berukam ban amtang kata ban sulit pernah berukam harailah persangru ban kanglap ya baru kipadba kinusukson kibadan kajik persya hamane baka ta kajik temu kabla isu kasen kemanakong bakasen bisa keren makapor sekapor
Habane berkajimi jokini ki factory, kajimi jokini ki industri, lene kita ki cement factory. Hapo gitu Isaka nama bilalap, babonsen ki supenjat ki umbam kimdi ki supenjat. Ya kamariang bak kama susu kalang bak kajimdan ni bakum kita ki factory, lene kita ki industri. Ka penlong penbam, ka cakari tengen, ka bangkot. Ya kinongway kinongal bakin wan sikutu ke Jakarta kum kasan kata kamat habis begini tolong bangin dawa badai yang penduk pendam ya kapungnya hereng ya kapala cule asap barang itu balai larang ipaiden sekislam tu balai kapal susui kalam habang yakaran ya kasorka ni sakang barang itu baka sokar kadai yang tahu pada hari ini sahabat pelanjur baka ni kasokar MD itu lembaga MPP NIUI badai kasokar kaba yokpan yoksa yokja nak kini kesemen factory padahal kini Islam kewalai NIUI berkawai kesemen factory siapa nampak Janta Hills kali Nation yang kami ke political party kepada kasokar haduk sampola tengkar bangi ba kata kadai tengkai ke bapau kata kadai tengka bapau hari kemari ngena bantek kini abang mesti keluar ban kejep kaspa kapau jom garim ke japanmu tanglang ta ke jumbentoy jom kita ke masuk syong kita ke syuki lari jom kita ke political party kepada mahkamah kita kini persyak kiba persang berwadawnya kiam ba ka kesu ke keren ni ka MRSSA imap bakaya pen bakaya tu hari kum kasang habang iya ka nang puar manuta ni kwa berpensai bagi dawai katakaan berputra kampura ya kata ka MRSSA hagaju ka porba bang ni ya pen ya kata KLP hari kai ka nang ke bang ni yang kelong ba kalau hadu baru rai kita KLP apa kacau kacumi dari berpenterekan semua yang kami kaan Media Resident City and Security Act arja kandro bangsa tu kamba ngekwa banwara ni berpensai ni ba kai kata kain marais arja kandro kemudian ni syoklar ni kalau apa katakan kini bandar katakan entry exit point lalu katakan kerdap kapan baik kapan besar kapan penung dan kapan penfikra bautang barung udai benih no nak jalan ke sini hagapur ke balapu katakan ini kawin kapan ta kapan baru kibawan siapa ni kacau ke sini ini melihat lembaga kata kerdap yang kalau apa omling berjuai Jakarta omling tang apa omling berjuai Jakarta jom kami kasih jantia berapa kata nalar kata kerdap omling berni kapan pece kata ki namai noar ke baru berni kacau ke sini kandang ru kata district task force kata district task force hagaba kani ka komiti apa ki district level hagaba apa kita komiti kinai bandan di bandan lakli NPC dua ki officers bara kujung ke paru bandai berkentublang hanta ya kinong senang ya kinong yang senang lalu kita kirup kemat jokowi boy ka district kapan pet ya ka jintrekan pura jom katakaan haman ki district ya kata personal interview nampak grade B, grade C, grade D buat kuntal terder. Balai ngamba balai kum kasan. Kapag haba perlu personal interview. Lalagi baik betul hapus grade 4. Hapus grade 4. Subuh. Kau written test in I group ho to count. Kau O group ho persen, group ho marks. Baka personal interview kami grup 10%. Semua mentah kita arbut kita pakam. Way we sanpo nak grup, way we arpo nak grup. Semua ka cut off jam kita ka DSC exam kami arpo max. Kemudian way we sanpo
dan way arpo kertentas ba lada Kenya ka result kertentas utam lai phobak kai ka pejabat suruh lada lapoi personal interview pa utang bayo sampau unyo samak na ka sampau kamu total unyo tang samak utang bayo arpomax pa lada lai personal interview tangla kinu kinti bakai unyo sampau kamu arpo plus sampau ya ka personal interview unyo arpo ba ka makot kalong ba ha ka tentas yobun way kanide lala bisalah ya kalau tentes berkepesan terbeu kalau ba uang sakamat kami yokam bayo arpo kertentes bang yo tu bayo sanpau hakor tentes ba kajing sisa ya kajing sat ni kajing la julu samla hekam thajam nilaban bisal tang leba kata kau tentes memaka personal interview kalaban dan kita ki bakdur ki lani kita ki lentil cikam ki basaden ki bawa bani penbaik mano bagai yang kanar kani kanorim kalau kawin nak maaf jenawali kesan kalam habis ki desi MPC kalam berpenduk lani ban abolish yang kata personal interview haki griti bat griti post di badan apa jo ke MPC bat kadesi berkawai menang soto kum karim ke sapeu kata kade ke cikit kali jo rei pawai usamla jo karim ke sapeu mi sakmat mi ne terelang mi to asna jo bi lam di wal krai mi sakmat ban pin kra ba kalongin ka jongi nane kandan ka sok ka sosngan lani nila berat kon ya kapam sak kapam ton kale siliang kaji nyandai ya uduk orang li kaji nyandai ya kisama hokam tajam apa ke distrik apa ke jalai berkawai lagi kencing lapik kita ofon kemudian kita khot kita ni lagi pos ke pos lagi jaga di bapir ni ju yo lagi long ni tak sedok di bangcem nasional ha lagi ke beja ke balong kelasa FIA di bapir bas kelasa kem kelasa tan kanak lagi ke balong tu ski pada ni lap ke video ke plan bawa tahu you have of di kulit dan itu sendak lagi amcem lari kalau kita dengan JCB kita surat lu isu sangat plan isu pet itu amcem lari dulu kan ni kepental bagadan gajinya tu jimut ni gajinya tembam kalau kini kulit ni DC ni kini di sarkar tidak hilang ini kepental kadang negeri yang jenis kesan ni ikut aware berok tepat ba berpinyawan dan sendak lam kemunciang lese kadi jinjah izinjah ni kemau bala dan kecil persanti uranium kini ke tandu na izinjah na kele ke premium neutral pinyawan ni let lang na koi so bang NPI baga sarkar baga sorjuni mendai bencusim dekat jing bencusim dekat jinjai dai kadi kaladi ke pon bamengi ngapni madan niat yang keren sepangkat RSS Eru yang kali bekerja demi ujung pemelah jurong na pon mencua hadu mentang ngancupun kemau ibi dan ibi romba aru ibarong ibi romba iba kemen iba sotona hadu kata ba ngancupai pekat atas ni ikat kenduk enga incep ba di minta mengenal isi isong nga itu kana yang ba apa jenis sebelum kita ikam mengenal wilayah syak bom lati syak siap sa be sa tan sukotok ni nganga pekat ba yes jadi ini kita lagi cepat ba bersulit buat ni ke beja kalau bang kau ada dua boleh yang ba tak ni bagi bentuk poilet kita ni pekat lagi ba pisang kita itu kena lagi hidup ini para jadi yang ba pon ba bol dan mesti mandu kata bagi dan tak kerja dulu ini smart aku por wallahi syak sekeliru dari kamkan dia harus ni ba ali dong ni samadan berposak kita sokar benek bembol kupor agaba kita lepas ni khabar ini kupor kimi bagi kita mensal ribuan betam hadu pasang berdiru trio kupor maklai ke raung mentar kibing net bagi minum air cu inu pasang menyurat episod di padba khatam dia tu juga jadi berjumi Lakwa bani tu punya kaki siu nadu khatmai spa nyokra kaki siu kaba hadu mentaru tempat dan punya peri tadi ka johi kaki siu andai ka ika papier tolong ba kaki siu ka peri kinolam andai kampier pa kinolem hidon lagi jong tibut hamai katung kajok
banyak kun percaya ya ke sarkar lada kata ke sarkar kalik ganbor kalik khombor ya ke hok jong patba kaya ke hok jong ginong sunong bagi ya ke hok jong kitrai bolok ya ke hok jong kipat kirangi gijugi lesi tidak benong bagi ni kisan beli kimat sarkar tidak benong bagi persang bantas yang streng ani ka bor jong kaki isu ke pemerintahan rei dong lada kidon kun kata kecil persan kalau ke babakla sibuan jati sarkar MD itu apa benong itu gawe nampoi habis bakani ka public hearing ka bamene gila perso nang suban kan kemudian bakani kambisyo tang ka public hearing jong upada handai ka adi tang ka private hearing jong Kasri Siman Limited bagi tatung kami di dalam di bakwa ban klong juba ya motion hati gajaka nama kemudian wilayah snow ba hakalunu ka jingalang paiba ban snow ya kajing persan ba kajing persa kinong penyat jom ketu ke public hearing nani ki board district bat nadu ki bat ki pulit lu kunta teter kidan hakaliang pedang bansa sobha la ya kalu kelhuan kaba persa ban ya kelhuan kaba kersan ni kaba susi kaba pilai apo ki social media bat kunta teter kalong penban la kompong kisama ki bat kersan o kisama ki bat persa halimti ki kelhu bat ki kulit lamba ki tiagas bat ki kuai andrai la apoi khams khamat ki kelhu bat sa kajing kawang mau daki mafia lani da kita ki dalal ki bala sya kiet hedor hakani ka company Sri Siman Limited TKI ke bakwa benong bakani tadi lupa kata ka kajing le donbor kajing persang ban setak ya kamun balai doi jong ki nong song senong ya ki try ima ya ki try jaka jong ketu ka jaka tenang kali yang jong seng misro benong badi ban penduk ya kani ka public hearing ke ba ladap ban penlang lam kunta Kandan kai ka ba na kaya kaseng kan sa show perhan hadian balakut kani kajing ipor ka bakhat sang sini ngan suban biang ya ke MRSSE ka bagi arajar khan riu tadi ka an ka ba kaso hadian ba kajing simpor bangilyo ya kata ke Eastern Bengal Frontier Regulation Act jong sen khatras pa iyo kulai ka bagi jutep kun kata ka inalai permit kajing yai kuman jong sarkar pedeng ban ai ni katakaan ke bang ikwa andai ila pedang ban ila menjur ya kini ka MRSSE arja khanrio ban longpat si beta kun kajing khanga ya ki brio game labar ka sarkar ha arja khanrio kala wara ya kini ka an kala long kajing keban kajing ya bro khantam ya ki su hi bro hoi ka balam long ko wei na ki kunhun kala mi persa ban kun nam ta kali kajing dawa ka aslam Hawar hajar arko ladang bakla sarkar kalau pergi ya ka qualification contoh hanti po umling kata kalong ka khardak nani kata ka buyong ka entry but exit point sabakan thobro sa khanyo tadi ka entry but exit point hakaling ki jaka jong gani ka jong amrei ka basusi bakatay ka khardak kabadang kay kalong batpakun kisinrong kalong kun kayinja kalong siya matrikam amrei mata konsan lai ibang bana kata ke entry but exit point panpun kala ban siya kata ka food court lani kata ka bangiyang ka jaka banpun ke ban aibam nang ta kita inongway ni ko susi kalong bahasa ipat yang kata ka khulab nang ta kita dibrio di banpat banjulo ya ka rum kami jong dibrio madabar timbu kai ka bawa belong na barko mangitip ni mata kalong bang apa kinongway kinawar diwan sa jala jumi ni tang gabin rong anding di ipat gabin ni maka daw dan pangkati yakin ka entry ba exit point kaban yang hanti ako hakik ma kitudap haman di jaka kumahugas kasihin ako atya bari sa isdan dia kumako Madibor bat kumta kerter henang ba kanong gajisnan yaka patay gajami nama tumpakelong mata kami kaan kanong tek kumtuka an kabom dan binyak habaki binyak kindan kaayo kasenjar nagdalaw idang pangkati yakani kaan ako kajala gajami ni gibur hindi kisama kibidan tiar ani hindi kisama kibidan ya ka atyar idan ya ka perhat padan ka bagyang idan ya ka jingwat sa perhat bang idan mo ya ka jing sa khang kana gijong gibur uno bagi ka kun ya ka ni ka jing ka bor jong sarkar no way cek so bangun som ako abanong kundir basatan hendak si satang sanksi na kani ka skuter ka babata
Tapi India dan Sarki yang kecil lagi dua nak hati jom dinongway. Nani kata ke independence ke kebangikan. Bang, katong terek kasorkar Meghalaya ru hataling di Jakarta kan Sarki yang kecil kejuk hati jom kecil lagi dua nak kasorkar. Hari, kami nakwa berbu kini kecil lagi dua kebakum lupat kasorkar ayah kejat beliau kecil. Atau mangi dijak beliau kasih mangi uhnya pun beliau skum ini perlu kita kiwi nak kita ginong India bahak tu usulun tendai jom dari susah jom dari India dari kata constitution jom dari India bat lada kata kaji balada mangi ilong di balai lut kaji ke yang kali independent dia Nasa katakan tadi dulu, kermen lagai tanong sa kaban ay kajing laloi, kajing sok, kajing kaban, bak kajing pali mesin yang kurang wajar jang kabri nyo terap di berakaway. Kung dalawang gani, isamla watam, ipardet nangar balik, ladam dan pisah, baladam itu beliau, inomla beliau ketam sarkar, walang dan kajing start, kajing sultan, kabakat lo dulu. Isamla kibakwa ban pensau ya kajing ya kanunu kajing persa, ya kajing di ban persa ya kanunu kamat. Kumbawang ini kata kasih siman, rasa sektor, hamnukin kata kasih lagi kemudian dan disukuman bakajat beliau, bakajala, bakari yang layok kasih lagi, nanti kata dua matapat, layok yang kata kasih lagi jom beliau berapa, kadang indan yang kita kian, ibakam, ibalah balik lakam, yang kasih lagi jom lipat beliau berapa. Rendor tam apa sih? Bangala benangpan, jin rendor dan telatak ladang iki yang matok beliau ada isai apa orangnya, saya kami mata ramnya. Nomor beli orang kunta, ladang isai yang matok beliau dan lompat umarakan yang kajat beliau berokoi. Ini sokongan sama keluar akhir mana, sokongan maksudkan kanwara Allah yang kita resolution. Apa kahau jangan Meghalaya Legislative Assembly. Apa benang hamil. Bang apa bana kalian juga sen lipat napa yang dikamtam napa yang MLA kinong nikmat kibak upay ba jog gajala jini kamtam MLA jog gabri mo tara pero kilapun kupor ki kilapun kamtam kamti ki yung lakam susah namta gajala lipat manu napa yang jadi iban long persa bag manu napa yang jadi iban persan yakni kamat kabakin wara hapo kayin berbar kawan jog gajala bang ang paru hangin balada kita ki MLA dibalok ingkang senangmat kinong nikmat dibalok ingkang senangmat dibamdan yang kata museum ban aji ban sakri yang kata kajat beliau ngong pa ta ya ban kata ka kejingbon kaseng tandun ailat ini watang baliok kia yodem baliok song pali kejingbon kajini ini ilong kita di sama ini ilong kita di sama diban yai tempor, yai tuntut, yang ini gibriau, dibau pakba ulah pun kubor, atau lakam susah dengan betaka jelahi berkoi. Kanong ba bernihan, kadon hauput usam, hapedeng ka asam bat Meghalaya, kawai katham, arteli ki jela. Hakabenta jong ka asam, dan kumba arpauteli ki karkhana, red category, bat ka Central Pollution Control Board, kalapin benaya katay kathan, kum ka jaka ka balong critically pollutant. Hangta kadon ka air quality monitor kabalapin pau ya ka kubor balapau perthai. Hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category. Kaju ka le air ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka yapher. Dena kata ka daw kini artali ki jala menta kisdang pen kre bentau ya ka joint action plan.